chora saljara trong khan lal mati panin kan phele meka akhu hi zawa saljar ways ti te kha lo om vel zela tuna kan missionary te om na tak kha in akhu polian lawa aveng ti me mo te ti hian draw na tanga an fil phei hi chuan in hi alang tam lu tuk lo ni lai hi veng li anga om mani a he tu hi te ti hian tu nga hian lal mati panin kan lek phele meka usiam ki makhiang te te om na hian thing pui huan hi kan han pal tlang hi zal seranga kong pui kan va po anga so chu ta tang chuanin lal mati ka lai te mania Kokrajhar ko pui kan lu tanga chumi akpadai khani me ya millimeter som le pathum chu ani ome Kokrajhar le lal mati ai in heti han tlan phei chuanin huwa in zum ang deu ani e Kokrajhar dai ni men chu tiang chu ni nei te chulai huna chuanin kan leng he Assam field Dubri area bi kan bi chian na kalzel khania Dubri huna tamzo missionary tamzo school thok te oma Dubri area bi ka hian khami ba ka pon lama om hi chu evangelist pani te tuna kan han kalna saljar huna om tu sang chona te le tuna kan kal le na tu lal mati om usiam ki mat hiang te te hin ni me ya adang zo ho chu Dubri ya tiang khan oma Dubri area bi bi chian na kan ni kal sia khan ni hian motor kong pui kha kan va pole kan sia kong pui trong khan kan han lu ta wa hian motor kong pui kan va pole sia kan ba hian in field director Reverend Kel muan pui te tlana a field chung bi chian na kan nei a hin hei min thrui zela atilo mom mai ke mani ringot chuanin feel chui han fagila kalkong te kan fiat lo mai ba ka na enge bo na kan fiat long lem lo har sana te po ka to the nia na tiang hianin na feel chung bi chian na kan po se chui min choi of zela anu kop maya te hianin an Assam ma hi chuanin hai me Assam ko thang lama hianin tun hai thing hun kanan hu te po hi sal thing hun ane at than ti khop maya thing a hi Mizoram a jon ti kha kan war khop maya ti khi sava te po hianin an bom du love ten tia tin thing dang hi a bul nai hen chou thei lo chu ba chuanin a that lo na riaw nei te hi an tia tak de ma helai chu nei sal hi kan la bel siang lu tuk lo a thing po fan na sarata na le hemi in zak le ren vela tan puwa an man tam em ania a thing hi a thaviau ni om tak ani yang chuan khami thing hun kha he kan tlan me ka nia hian solai lok so Kokrajhar puwa ania Kokrajhar district headquarters ani kala district headquarters ania kholian tak me ania chumi khoda ya chuan Kokrajhar khoda ya chuan lal mati khuwa oma chu khuwa chu kan pan meka pusiam ki ma khiang te nu pa an oma an ni po hi an fa te kun daga le khazir te le na hok te an oma an ni nu pa om na tu hen kan pan le meka ne tu ta tanga rai lo te hen kan tlega Kokrajhar khopui kan lu do na kan don let leng Kokrajhar khuwa te po kan thir ho don nia le hei ti hian Kokrajhar khuwa chu kan lut le ta reng maya salgar tang khan kan nai hle maya hianin chuan Kokrajhar khopo na hianin
lal mati oma chulai huna chuan kan kal dawn ani Kokrazar hi chu Assam khotlang lampanga chuan arve tak thin khania district headquarters ania Dubri district apian ba chuan hemi Kokrazar district wan chu mi vek khan nia ya district lo pian zela lo te ve ta tela se khua hi ai kho lian pa ngai takani Kokrazar po hi he bua hian a kho chung taka hian thok tu kan nei lova kan in da lova a kho pona lal mati muna kan in da in ko fan po kan nei ri lem law ni he mi bua hi chuan lal mati muna ro chuan kan nei a ko fan chulai mun pan chuan he kan kalme kan ni tu na hian Kokrazar nen henen in zom deuh renga ei kholian tak mai ne Kokrazar khua hi na mishing hi an vele nu le rin om khua hian Kokrazar khua helai chevela kan missionary te le kan ring tu te beng chan chak lak na kun ve ber kha ne hei khopui lai ber ni ve ni signal light yan Kokrazar khopui khachu a han kan kal la dihen han phang kwal ve phim chim la ai tu lai chu puja lai te ne boka khi thir puja viswa karma nan ri ve lu clip mai viswa karma puja an te thir puja ti hun lai kha ni a khom po kun chen ka jon thaviu je ni Hindu an tamna ni rualin Muslim hi nenga masadi nan chen chil ve thawa mai khothang Assam khothang lampang phei chu anan soi mangin Bangladesh te lo nei to atim khilai abik tegin Dubri phei chu apia mai ka Bangladesh kha ni Brahmapura lui pia lampang kha chu de khan ni to mai a de khan apia lampang khothang lampang khan khua om to chuang lawa chu wang chuan Bangladesh atang hianin Muslim te po he ron lo te hi an tamna ni ten dia Dubri hi kha khilai kherin eng mo politics still issue ne to ko om ve ni ye chuan Hindu sa ko bia te tam hle ma sela Muslim sa ko ju tu te hi eng mo zatin nan ve heng lai nuna Kokrazar khopui te po hi yang khanin Hindu atam ber chuni ma sela Muslim hi engam zat nan ko vele tho bok ani an tam anin zar par ve Muslim hi mun chang chang hian mi chuan hei tu na hian Kokrazar khochung kan pal tlang be ka a khua po hei abal lawang reng riaw me khua te hi yang vel chun ai ku hei bazar mun ni ve om tak ani ti hian motor kong pui pa ngai tang khan keng lu ta solai laka son rail kong kan ka na chu mi pia de ulak chu ni me lang ba te chu yan Kokrazar kho chung a main road ta chang khang ka pe kho chung zel ka la de to wa so lai lok sa DC office DC office complex ni pay ani niya Helai Henin district
court te session court khang om veka DC office te tin IGP Inspector General of Police an tiang chi khang hala hian phun poi mo ni secretariat ni mang chu district secretariat te po tila an ti solo wa đấy so rel kong kan na khani a kan na ka chumi pi alo ka chon lal mati ju ko mane ko hi lian khu me ko ra jar hi quý bảo vệ tổ tất cả nia vai ram su chẳng cản lâu nãy em chụp hình rel công cản to là thế traffic police te po đom về thâu om thấy cản mất sạc tin chu reng reng thế nên nó ra traffic jam lâu nãy tu ra thế nên traffic khi gan ti jam lại thế đó tu dah pun ni rel kong kan playa kan to dah traffic police so ambai mai ni tu lah tiri lau ni ang lau hoi về mấy mấy á nên á còn anh phải vác cái chủ hay là piang ding chân ta ta ni mấy á cũng là giá khóc quý xuống dễ khá là nia nghĩa là khóc quý đai phê mà gần chua cả ngà lal mà ti chú cần thanh chú này mà lal chú sen này mà ti chú lấy nè lấy sen khua này mấy chứ bây giờ mà chọn lấy sen om chi lo bar marama khi me cher bena trăng kia ni na lang reng me lấy sen khua asama po lấy sen khuan này về nga ni lal mati kan kal do na na hian museum ki mate nu pa missionary na niya ko san en kola sei tong khan dubri area bi ka hian missionary kan in dana he dubri khopo na chon mun bia chawani ya tu ta kan pan mek lal mati le kala chora saljar khani ya dubri area bi ka chuan ani hi evangelist sim apo pela area bi ka kan nei chun ten ni ya Arami evangelist cuma sila pastor te missionary BCM missionary evangelist kan na yang ataan ni hindi panihin ni may ni so lailok so lal mati chu niya hay akong ko hinuam riyaw jal may so yang kan kalau kau akan hansoi jauh trên hàng khan asam hi azau thama hey north east India marchak state ta chuanin azau berkania ram ripo ang anga megelaya ne nanin ria ram ria anin tibuaya aru dachal ne nanin ria in tibuai puka Nagaland ne nanin ria in tibuai fuwa yang chuan Manipur Mizoram malaw nila Manipur nen tak kichuanin ramri issue hin nei lutug lo mai thea Mizoram ne ya kan ramri boy kan ne amaro chu ya an ram hi zau viau ya chu ngen ki sing cheng hi kan tam viau mai a sama hian ten ai kong chung cha ga han lu tai la kong hi kai tu da hian in asam kho thang
kho thang lampanga chu ta po West Bengal ne na adin rin at nai to a ring re ka kan then trap to ne in rin a kha kong hi a thang reng fu a man ni lo ka kho chak lama kan zina sam kho chak lama aru na chal ne na in rin na lampanga a thai le be ma kal kong hi din siam mek te chu ombok ba sela amaro chu Mizoram ko chua lampang mekelaya le asam indrina cho asama kan han luta ilampang hi te min tu na chonin ko ka thalawang reng khopa amaro chu he lampang ko thang lampang chu lo thale fiang ani yang chon kong thua po an state as au ngai tuin maintenance in nei thang reng fu atun te po hi na kan han kal na me ka hi national highway kha ni le to chuang lawa national highway tengin kan pe nga hai thing pui huan te hi choi company thing pui huan kan nang tiang kha ni a thing pui huan wang te po hi ni mai the a kong a tha fu a hai ti hianin kong nuam taka kan tlan para national highway ni long ma sela a chelawani a kong a hi tiang chu tu na hian te lalmati kan lut kan theng chu ni mai e hi bia in ni a compound chu kan lut don ani usiam ki mate kan missionary te omna ni a biak in na lo oma biak in chu nga hian compound chu nga hianin hianin to waters khalom khala arem khop mai tunda kan mulai mek min lo dong song to hi pusiam kima missionary nia so tilai mi so an quarters missionary te quarters so ani tuna hian helai huna hian chote kan enga tiang chon helai an rong bol dan report lang pui te pok an tha thei tur angai la Vun sini nan vang vai thinh say na hi an say bun an sang lâu bên khát po an nung tàu lo mây bụi lệ khăn đai an ma cho van lom daran khong ri van kho bụi lo mi nan a lal nung em lung an lung sâu nghe em a tu bụi lu chua tu sẽ tân ra liền sẽ cây mặt này riu trong khu ada thơ mong ngày liều tua chân chua đi lâu nâu bụi đông ăn khu mong nghe kéo vun xin đi lần bạc vai thinh say na hi an say bun an sam lâu bên khát po an tung tơ lo mây bụi lệ khăn đai an ma cho van lom daran khong ri van kho bụi lo mi nan a nal nung nem lung an tung sâu nghe ala hei ti hian lal mati kan thenga kan soi ang khanin hei mun hi helain hun remang reng deuh mai biakin om a hei nunga hianin missionary quarters om boka chuan hei tilai hun missionary pusiam ki makhiang te ani a ani hi BCM missionary senior to tak men ni a helai mun anom ma pin hun sang sanga te anom chine West Bengal te po hun rei tak lo om to ten ni a tin tuna hin evangelist ni oma evangelist om high school te en kola khatianga hun te po lo mang to thine ni ani ne na train hetilai huna
in sorbing mai tai la helai mun helai lal mati mun hi eng tika nge an lu tin hemi ma hianin assam field chung an omem hei assam field an lu namasa ni em ti lai te ka amain han soisela tin chu ba ka chuan tuna helai muna lal mati muna an rong bol tan tlang pui le tin he ko san ba ka hen ko san eng zat nge ani hian han ma deuh ti te tin member an nei dan te po kha soisela tha nge alo mai ma sain hei lai mun hi kan muang hian lal matri tin election mun ania lai mun kan om ma hian sangas ko som ko panga tang khan bil para kan oma kum som ni pakhat skula kan thoka chami nuwa chuan sangas 2016 khan helai mun han kan chawa chu ta tang chuan hei ka voi ni post na ni cha ti chuan tun thleng hian helai mun han kan oma lai hian hei pathianin min throina tam ta ka oma helai hian sikula kan tho lai khan rongbol na sikul rongbol na le evangelist hi du thu karil ruwa hian missionary kan rongbol na rim hi du khop hi kai nga lo ke ma hian lai mona evangelism han tho hi karil ru chona dam zok in ka ria rongbol na chuwang chon helai hian lom tak hian ka oma in helai hian hei lai ko ran hi sil sanghas kwa som riat le paruk adin khanin ka ria chu ahun kha kalo en chia lawa chu silver jubilee kan mang to helai dubri area hian dubri khwa ti lo chon hei ko ran masaber omna ni ti chon helai lal matui hi atira chon muslim ho school helai hian bina school bina pani school hi oma ma se helai hian hindu hovin an puja thina wangin ta chuan helai nei tu kha muslim ani chu chuan kan ho tu te kha min offer ta mun ma hi ti chuan chumi kan han nei china chuan ani chu khu mi thanga khon sikul khan an nei ta chuan helai kan om chia kha muslim an om lo che chu hindu ho na khan kain ma chon ho khan mai kan missionary ma sa puto na te le kan pastor le helai missionary Christian chung ko thum chawn oma chuti lai chuan chu mi te le lai hindu kan vel mi te ho kha in bait chauta ti chuan romin chu kha oma chuan magistrate ne na te an han kala chu mi huwa chuan dc khan pathian hmanga nyang chu ko ran te tong trai na in ti chuan naktuwa kalau kalanga zaina hian in sathengem antita thiang antita ti chuan mystery engmaza drain zana khan kan missionary le ring tum hasa te khan an sata chumin sak chu hemi kan room bekin nung chia mi hi anita ti chuan zan khuan sak chuan atu ka chuan magistrate kharam endik tu le hin tur khan local ta ti chuan hitan lut kha hei tu building and ti chuan el almati baptist bekin tu ni hen ti ta chu ti chu tu ma chu boi thelo ni chu tin an soita tia chuwang helai mun hi hei kong pui komania tuna phei chon mun lut tak mai mun lai li tak khani tiang hin pathianin rom man na fel tak khamin no pe ti chon helai hen ko ran member hi chung ko som thum le panga ang vel ania thren khat chu member pakhat te pani te omna te ni amar chu helai atanga lavak lawa hian kan preaching station te mayang pathian ram lo natura kan nei te ponro number kan tia fellowship lai tanga kem thum vel hian fellowship pakhat kan nei to hala hen kum guri kan tia chulai chuan rongbol na kan tran chho mek boka christian omlo na mala chu chulai chu lai tang kan target nai fai ni in lai tang hian badia guri ti te samai guri ti te lai kan adivasi ho hi lai han chon kain enkol de vek maya kan lai han missionary ka evangelist hi pani chau kan om wang ti khan kan in ruam han chau maya tiang chuan kan oma lai han lim takin
กันล้อมตะกินหุ่นกันมั่งอันนี้จัง เมมเบอร์ค่ะชุ่มกับสมทุ่มแหละใจติค่ะ ปังอา ค่ะเมมเบอร์อย่างไงสัตว์นี้อินทิงเท สันนี่กันจริงเหรอวะซาเลสมทุ่มอัตราซาสมงางเฟลเฮียเนี่ยแอคทีฟยากันหันเสียปอกค่ะอัทนจุปนละมานัทก็อมเตเฮลัยอมเวทเอาเตขัดยังเฮาคันเนี่ยตัวละเสียคันซาสมลีเละปกวงเวลนี่เจ น้ำมันคันอดีวาสีกัน อ ติ ดีวา เตมี สีอ๋ออดีวาสีเวกอันนี้ไหม อ๋อจวนอันนี้แหละอันนี้เฮาค่ะเองทิ้งปุ๋ยหัวนะถกอันนี้ตั้งปุ๋ยเองถ้าถอดังเต้นนี่ อันหัทอีทิ้งปุยหวนคันเนี่ยเบระจู่ๆอันเอจนนักคันเนี่ยเฮกันเวลค่ะทิ้งปุยหวนคันเนี่ยไม่ยานี่ขดาเฮียนตัวนั้นเห็นสันนี่แหละเจงรุกนี่เลี้ยงเห็นหรอ มันน่ะหลอดเล่มเลยไม่ตรอจวนอันนี้แหละเฮลายมุนบีกนังมาเฮลายนายไว้อ่างอาคานินอารัมมีเอเวนจิลิสกันตีอังค่ะอันอมอันอมเอ็ม โอ้ประคัดที่อะไรกันอินทุงเฮียน ให้มีครัวเฮียน อ๋อจู่กันริงตัวมัสเบอร์เฮลายกันริงตัวมัสเบอร์นี่เงี้ยจู่ๆนักกินอะโลกาลตัวง่ายละนิรันดร์ดัสันยาชวนเฮลายดังทับกโลเฮียนกันเอวันจิลิสทาร์ประคัดอมปกมาร์จู่มุนดังทรานส์ฟอร์สตัวโรมันชกเมกันนี่ จวนอันนี้แหละอันที่ไงงรงบอลนะที่อบวยท่าเข็มเฮลายมีสิ่งทิมปุยันตำอังเรียก็ขันมีคริสเตียนแต่ขันตำลุตุกบ็อกซี่เหล่าไรแต่ดูดาลนะกันหันเตียงจีที่เขาอมเอ็มงรงบอลนะดวงท่าลินินในเทมเองก็งินเงี้ยไม่หันหลักถิ่นตั้งปุย ลายเฮกันสวยงคันกันมีเตตีละอดีวาสีเฮาเฮกันเบเบอร์คันเนี่ยจะบางทิ้งปุยหัวนี่ชูน่ะยิงดาร์เสร์จังตายดาร์งาทิ้งคันทกะจะมีบางส่วนตายเฮอันอินเซียมาขมิ้นโซเอเละขลายหุ่นโอลทีมเตะขะกันไหนเนี่ยมั้ยทีนเฮลายเฮียนFriday อิจตบนี่เฮกันจดนี่เนี่ยลายจูหุ่นเริ่มจากกันเนี่ยถ้าจวนเริ่มจากจวนตายละมาoutreach program ที่จะกันนี่Sunday อ่ะปอนถกเท่าตีนั่นนี่มั้ง Sunday อันถกอ๋อ Sunday จวนจานะจะกินคอมเทจูตักจูนี่โอ้ขลายข้ากริรูโลลงอ่ะจูอันทิ้งปุยหัวอันหัดถอลำปังอาคาเนี่ยอันดีมันสิจวนนิน Sunday อ่ะปอนชูนลำบากขนาดถอเท่าไงนี่มั้งไงบวยทักแล้วไม่จู่ๆอันนี้แหละมีที่ interesting อะไรเดี๋ยวที่จิรตอบกันส่วนนี้ชวนจิรตอบสันเดย์ข้าจิรตอบส่วนไม่แต่ข้าเองนี่เริ่มจางเราจะเก็บนี่ที่ไรกันแค่นี้ให้ไล่ให้อินอมปลกันเนี่ยฝังคันคริสเตียนเราเขาตั้มตะขันอมมอจะบางชวนจิรตอบข้าอันนั้นส่วนเล็กๆอ่ะอามาจู่จิรตอบข้าสุรการออฟฟิศดอร์นี่ข้าเนี่ยเบ่งเตะเองหมดที่ตูลข้าอันดอร์เวดูนี่เนี่ยสันเดย์ข้าออฟฟิศจดข้านี่เลยข้าบางคันอินเริ่มสันนักข่าวเวทละตาช่วงบางช่วงกันละส่วนที่เราเดี๋ยวเล็กGood Fridayกันหลอมเดี๋ยวเร่งอันนี้ไหมอันนี้จะเฮ้ยรองบอลนะฮิอัสซัมให้ไล่จู่ฮินดูและมุสลิมแต่ข้างนี้น้ำหมอลกันหันตีตรงบ่อยเลยเนี่ยเสร็จอดีวาสีเห็นเขาฮิเองสาขวงคริสเตียนนั่นโดนมาเฮียนินฮินดูนี่เวทเขาเอ็มตีไล่แต่และเองที่นี่เลวินให้มีน้ำหมอลนี่นั่งเฮียนินสาขมูมันนี่เราแต่อันนี้เอ็มตีไล่ค่ะอันเบกเรานะคัดเลี้ยมาจงเชียร์จับผมอดีวาสีเขาฮินดูนี่แหละวะมิโซอินาตุนมาทิ้งบุลุงบุลเบียกันเตียนเท่ากันอันเบียกอันแบกกราวด์ตักให้โจให้มีลุงตุยเตทิ้งเตหลีขัดยังขัดยังเปชีขันเนี่ย nature รังจีค่ะซึ่งฟังอามาเราจุดตัวน่ะจนให้ฮินดูเขาเตมุสลิมเขาเตนะอันนี้ฟลูนฟังเฮียน surrounding environment นี่นะอาเกนเตละฟังเฮียนฮินดู culture ที่ต้องตักสุอันสุยตัวฮินดูอ่างไอที่อ่างอันมิเลมเบียที่เขาปกค่ะอันอมเวทันตัวประมาณช่วยกันมาลูกไอเฮียนการัมพูซาอันเตียนมานี่พูซาบีค่ะอันอมเพลังจนเวลากันอมนักมุนไอเฮียนเดียนด้วยตัวกินปันดลันเสียมตัวนะจวนรวมมันเมกจู่อันกัลพงอันนี้จวนนี่นั่นนี่แหละเองก็บอกหันรวมมันนะมาละมัดสีเองนี่ให้ไล่รองบอลดันตัวระเฮียนี่
hay het eng tin nge ni ang sot jok le kleman her danglam dan ang ngai dan te omem helai hianin tin thingpui huan pialama hianin kan BCM planning akan urban mission te kan te mission lama po khanin nam mol ringot lo dewa hanin sorbing choutan ti te po khoma khang te ka infill hi ron thlengem ti kha ria chak om lai me ta kha na chi na izo na kha ka chan lo kha om ka ria pakat ka lai hi rong bol nei kan zalen kho pa ria pathian zar kan du na hi kan hung kar pon missionary ho in film ministry te kan dia ulai kwan I har sat na kan na tual lo wa chuan I amara chu hei kan kiang lo ka hen raba ho te ro hi chu sulai magur mari hi kan kho per tho hi nya chu ta ring thar ro chu hei an khot an ina tan ho chu khan ya lai tang me nga kal le khen ya chu me chu araba ho hen lo ni lo chu hei lai chon I kan in min rethiam viau zalen takin rong bol na po kan neya advance Christmas a pe chon hei kan ko ran member zong asai le lamin kan kal kol ve ka sound pathian thu seina te kan mang thena tin urban mission chung chang kha lai hi thil soi har sang ring deu ne ki ni Dubri area Assam Phela Dubri area hian kan focus kha Adivasi te Nepali le Rajbangshi te khani a hami urban khopuya cheng ho hi chu ngani boro te ani tang puya ai ta hian baptist an tam em a eng lo hian Bible college pon ne ya chu kain po viau thawa helai po Kokrazar again Kokrazar hian chang chon Christmas at po min ron soma cho te ka vai a tin urban mission tur chuan helai Kokrazar ti te Chirang district a sami New Bogai County vela khopui vela son be na tur sa chu mon thadeu deu hi chu a omma so lai so Christian po kan zalen na mon nin ka ria lai hen amar chu ti dan chi thar deu ra chu kan dap chu nga in ka ria ani le helai kan mi te ho hi hemi an rin na konga hianin enge an din mon an nget ve via wem ti te tin an ma ni mi le sa an nam pui te Christian aron om ve se ti du na han ve na kan tiang chi khan ni chi ni in soi tai lamo a nei lo kha pakhat thi chu then khat chu he an pathian tharau thiang thimina na thoa an chung kwa missionary te an trong trai na wang vadam te le khami thi pathian thil ti theina ina an chung kwa na thoa ya dam lo ten ti dam na ten han ne ya khati ho chon nge te em mai ne tin Christiana khan athen chu in nupa in siama wanga ron Christian ten oma khatiang chini in khatiang kha te min Christiana hian andal dewin ka ria khatiang pathian ina ti dam lowan ti dam te engina na kan member pakhat po chung poyan na tho englo phungzol kan tiang te kha an tong trai na tang handama tu tatang chuan pathian khan ring tat to mai tin hei tuna kan ma ding po hi hei po hi kan ring tu ma sa berania chu po chu an fa an naw pang ber kha thilek leka om kha kan missionary ten an tong traya tatanga rondama chu tiang chu Christian ni chokta khan ni a hei Christian nim ha sa ber chung kwa ta khan ni a tiang chuan Christian a hian rin om taka ron Christian pathian tharau thiang lim na ruai le khami pathian ina engting ani athil ti thena riat tir ho kha chu an het khop maya ani lawa khami englo in na awang local kha chu in khompo an that chedeu ti chong sei tai la ti in ka ole alo om hle me hun thatak min pe kan hun kan du tok do na nga enge mo han soi du le cha du i nei te chuanin an sela chu mi rual chuanin in chung ko he in nu pa chaw en tu na hi chuanin oma in fa te hi an pui tling vek to a eng tin nge an din hun te po kha ria ta chak om ho me khang khan soi ngal pa te chuan ne kan no hi f ka kan no f lal mon sang ne he lai han kan oma kan fa pali kan ne ya mi pa pa ne me chia pa ne Samuel hi MA English ni a to na hian aizola
Johnson College sa khian office lama ang headline na thoka chun Maria i ane MSc ane tuna hian na adap meka UPSC exam ain boss saya chun now Rebecca kha MSc thawan ne tuna hian pathian roi nein education department na community tang khana move a Mizoram khian Hindi winga tuna chuan anaw pangber hi John Lalrin oma ania ani hi LLB ni in Gahotia Gauhati High Court khian practice me kan itu in father pon puitling ne mai chuan atop da kha tong trai pui ngai soi tu re mo helai enge mon soi bel du ne ang angka lai kan soi do chu helai hi kan ko ran hi kan seng khan a thin het le nget lo hi tam em kan Christian hi thapa ngai tak chu ni sile lai kan bia khin hi kan leng to lo tur ania tiang khopa tam chu kan ni a mar chu tu na hian a chan veng vel chu hi kan khom thin ka ria a tiang kha kan Christian ni a in kan nam ma ni nam ve na hi a thin khami eng lo ho kha chun nei pol khan om ve thawa amar chu nei lo hi an la tama ruai chun ngai khopa tin elai a hian kan muang khan kan mi te hi chi rang hian education an bek wat em maya kan member a hian jek le chiar thiam hi tila 5% ang fel hi kan ning mo ti chaw ni a nu ho a pai chon mi som ni panga pani pathum chaw jek chiar thiam an om ko ran upa a roi to chon pani pathum kan nei boka ti thalai ho hi te men ji a tin economically in hi an din mun thakata ni cheng zan hi som cheng ni zan hi le cheng ru khlo khan ni maya chu wang chon pani pathum ten tho chuan an chung ko din mun kha tha deu leka ti ni maya an fa te zurna an enkol thei tur hi ta an omlo viawa chu an chung kwa te din mun te an en hian tong trai pui chu kan ngai viau ri a tin chu ba ka chuan hei thingpui huan na thok hian ni a an thok na sem em mai ni chu bang chu jing darli sari tang dai darnga chuna tifin cholan ne ya chu mi a chuan an cheng tem te khan lo ni a chu bang chuan an ma ni a hian risel na hi an mamo riawa tin zu le sa hian e na sa economically in le financially khan emi maintenance financial matter hian thil ngai sum enkol hen thiam lo suman nei chuan sa zu indu ho in zu le chome thom no kha an tlakral na berania to sum in call dan hi injurtir kan ngai khop maya kan injurtir me ka chu tin an chung ko kalphung le eme adivasi kalphunga hian engai an chung in enkol dan hi an nu le pa te na hlo an nei chuan an chung kon in kol thei chuan kha khan fa te khan sum lo tek chuak po ni sela an ma ni pocket a khan du in mang maya ke koran le ya du le thilan du an sin thea chuan an nu le pa kha an tho thei lo chuan an fa te nuai khan ku na nem ti chuan nok sakang deuh tho khan om hal maya kha mi system khan nu le pa mangai na kha an mamo em maya chung koin rel bol dan fil le sumen en kol dan tha te education ngil ngit te hi kan nei he poimo em he ka seng khan helai kan mi te chu English medium akal hi chu tu na hen panga vel chau kan ne ya ti lo chu helai an ma ni Assamese medium om chau in ni de maya khang kha chu in angai to om tak khan ni a an future a hian kong rang hian backup ngai hi ni a chu wangin kan future a hian adivasi mission han te han ke ma in kan clear vo hian chon heti special status ang de oleka kan ti a school kan din point full sponsor ang de oleka entina na residential school ang chi te na ti a chang an ma ni dom kan top na kan tu le an ma ni a po atul chon fee te po free a hostel sponsor tu te ne a khatiang kan ti lo chuan
อันมานี่มีดังรัวหลายเห็นส่วนอันก็เทียมพะโลอินกันเรียกว่า inferiority complex ไงบอกเสียจู่กำหูดันจนนี่มันอมเล่ไม่หุ่นชัตักมินเปียเฮลายกัน evangelist ค่ะมาตุงเงมีกี่ตีค่ะนิรันดร์ดาสนิรันดร์ดาสค่ะนี่เฮลายมาสับเบรมีริงตุมฮัสซับเบรจูอันเดียเฮ้ยดาสเฮผู้เชี่ยวกิมาสวยอย่างคันเฮลายลาลมาตีขวาจวนนินคริสเตียนมาสับเบรเนี่ย और सुना है आप लोग यहाँ में ये सबसे पहले आप लोग आप और आपका परिवार लोग से में है ना तो कौन सा वाला साल में या 1988 को है ना अभी आप शादीशुदा हो गए होगे ना जी वो कितना बच्चा है बच्चा तो 4 है 2 लड़की 2 लड़का दो लड़का कितना बड़ा हो गया वो लोग तो दोनों शादी हो गया लड़की लोग लड़का लोग अभी है पढ़ रहा है दो लड़की शादी हो गया वो क्रिश्चियन के साथ और क्रिश्चियन के साथ में ना बहुत अच्छा है तो आप 1998 क्रिश्चियन को आया ना 1998 को और कब से एवेंजलिस्ट जैसा ऐसा काम किया 89 को क्रिश्चियन का बपतिस्म कौन से वाला साल में लिया 88 और सांगा जुको समकोले सांगा कहां सही सवाल है का सांगा जकुवा समरियत ले परियता अनि ही बपतिस्मा चंगा है तिलाई मुनवा रिंग तु सबेर तजी ngam bi khani a ani chung ko hi chu sutu ani a fa pani mi pa pani le me che pani ne ya a fa me che te pe chonin pasalan ne to christian thau an ne ya tinani hi hetilai kan evangelist ne kan ti to kha sangkha zakua somriat le pakua 1989 atangin evangelist na hi to ka 1989 से evangelist ना सबसे पहले तो मेरे माताजी और पिताजी ले आता 1986 अच्छा पहला वाला उसके बाद मैं 88 में आया अच्छा खतियन खान ने अन्नी छूंग को ही हेलाई क्रिश्चियन लो मसा खान ने या अभी कौन सा वाला चर्च में आप इधर का चर्च और इधर ही ना तो आप तो ऐसे बताया कैसा क्रिश्चियन को वो धर्म को और आदमी क्रिश्चियन में आने के लिए आप कैसे कैसे काम किया उसको थोड़ा बताइए काम तो ऐसे सर ये तो हिंदुज़म एरिया है पहले 10 साल पहले तो बहुत अच्छा था अच्छा एकदम फ्रेंडली जैसे हम लोग जाते थे प्रचार करते थे कभी कभी सिनेमा स्कोप भी दिखाते थे ज़्यादा आदमी आता था सुनता था फिर हम लोग का घर में भी आता था मंडली में भी आता था हिंदू होके भी अच्छा वचन सुनता था उसमें से कॉन्वर्ट भी आता था बीमारी को घर में भी जाते थे वो लोग भी कॉन्वर्ट में आता था लेकिन अभी का सिचुएशन जो है थोड़ा बदल गया है अच्छा माने वो लोग अपना हिंदुज़म को रक्षा करने के लिए वो लोग कुछ अलग सा कदम उठाए हैं अच्छा तो फिर भी हम लोग कोशिश जारी करे हैं कभी कभी पिक्चर देते हैं दुख की बात तो यही है जो 1989 से जोर से हम लोग काम किया जोर से काम करने के बाद में मोटा मोटी आपका 15-16 मंडली हो गया था लेकिन बाद में तो 4-5 मंडली तो गुम हो गया सिचुएशन खराब था ना असम का जात में लड़ाई चलता था तो इसे में इधर उधर हो गया सब परिवार लोग मंडली भी टूट गया तो अभी वर्तमान तो हम लोग का NABC के अंतर्गत 10 मंडली और एक फेलोशिप सेंटर है उधर उसको और 2-4 परिवार नया निकाल रहे हैं इस साल निकाला है और ये लोग के साथ में चल रहे हैं यार क्या तो वर्तमान अनि असोयंग खानिन सांगा जकुआ सम रियत पकुआ छौ सम को छौ आगा देखा जोनिन हेलाय रंग बोल ने देखाला ओल सम खोप मया voiniang hianin hindu ho hi hianin ma hian la lem lova tiang chuanin zalen takin pathian thu kan soya hemi isua film kan han tiang te po hi kan du na hmuna pia han ti khanin kan han so thina tiang chuanin ring thar te po hi kan nei chho ve mal mala khati hun lai kan ten thil pakhat hela hian namle namin kara buaina country a asama hetilaya tlang mi te an boro te awang te po ina nia khang khan buaina na sa ka lo om chawa khanin chi le chi in ti buaina te om chauta khang awang khanin ko khan ding to sa po kha engem zat kha ti avai le ta ni venia chonin kan soi to thin ang khan hemi dubri area hian ko khan som le preaching station fellowship kan han ti ang ka pakhat chau khani te mai ta som ni don kha ding chho man tre pane chu buaya wang khanin he ani po khan ron soi mun danga te po kha kan thok tu te po na han soi tel fo khani helai asam bi ka khang te wang khanin he venia hindu ho hianin tanan la vena se mema nge ni
nghe mi hiền en thà về renga te ati han khang tiang kara khanin nghe tun ma anga zalen ta ka rong bol kha thei bik to lawa chulai chu ko than hote po ina kan lo ria ta kan thale me ya tong trai pu yen ngai na lai te khani ti chon ani hi helai muna evangelist kha ani ani chung kwa hi nge ni pa te atangin helaya Christian lo ni masate dia vai ni thlengin rin am takin ti khen hunan lamang ani do ya अभी तो ये दुबरी एरिया में लोकल चर्च दोस्त है ना और प्रीचिंग स्टेशन है उसको आगे बढ़ने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना तो क्या करने से अच्छा होगा आपका दिमाग में और ऐसे कुछ प्लान कैसे आपका ओपिनियन में कैसे होता है हम लोग बढ़ाने के लिए कोशिश किए हैं जो सिटीजन अभी है ना अच्छा तो उसको तो हम लोग ज़्यादातर बीमारी को देख रहे हैं बीमारी आदमी मिलने से फैमिली मिलने से हम लोग चले जाते हैं अच्छा रात हो दिन हो सुबह हो चले जाते हैं ऐसे अपना परिवार जैसे वार्तालाप करते हैं उसमें से चांस मिलने से प्रभु को वचन देते हैं प्रार्थना करते हैं इसी तरह करके वहाँ का परिवार जो बढ़ता है और कोशिश वही है लेकिन ऐसे टॉप मोस्ट गैदरिंग में तो काम नहीं हो रहा है पहले तो हम लोग गॉस्पेल एकदम पूरा ओपन में ऐसा एकदम बिल्कुल नहींเนี่ยอันนี้ตาตาหันเสียงคานินมาลากนะตัวน่ะเฮียนินอันหันตีเล่นเบอร์เองเริ่มจ้างหันเลยชินเริ่มจ้างเบอร์ตาจูตุนดินมันนั้นตุนมาแต่เองเลียนทำตะกะประเทศตุหันเสียopen air service กันหันตีเองดูนะมุนเปียงหันตีแต่ค่ะเราเริ่มเรานะเจนแต่ค่ะเราอมโชว์เจละช่วงเตะฟังจวนนินมีดำละวันอมเตะเฮียนินเริ่มจ้างกันมังที่ขานินดำเดาตรงใจเต็มเตียงขานินหุ่นกันบางทีนะที่กองทันเฮเราทันเซลเทนะตัวตานเฮียนินมากันลากขี้ไงเร่งเท้าเสียที่หันตีวักไงนะฮะเงี้ยนั่นสัตว์ก็หันไปดานะพวกข้าอามาหันสยังแต่ขานินรีรู้ว่าจวนนินให้อันเจ็บเตลขานี่จูบางจวนนินกองทันเขาเต้นกันตรงใจปุยพวกขันมาหมอเฟี้ยวอันนี้ชุ่มกว่าบีบตานพวกเฮนินตรงใจนะกันลานทินดอนเนี่ยบดเลยเนี่ยบ้าน